Tema. Voditeljica federalne televizije uzvikivala ajmo. Učitelj reagovao, urednik odgovorio. O čemu se radi? Učitelj u penziji Hasan Gradišić uputio je pismo federalnoj televiziji i nama je poslao i to pismo i odgovor. I mi sad objavljujemo kao dobar primjer bdjenja javnosti nad onim što se događa na javnim servisima. Kako će oni znati da nešto ne valja ako nećemo mi navaljivati na njih da isprave to što ne valja. I Hasan Gradišić je prava mjera. Kaže, juče je išla emisija za djecu i takmičari su bili Emina i Jusuf, a voditeljica, ne znam ime, a i ne želim ga znati, podsticala je takmičare uporno sa ajmo, ajmo. Bez obzira ko je voditeljica, ajmo ne ide jer to je prije svega krnjava i sakata riječ od riječi hajmo, a izgovara se u Srbiji jer oni mrze h kao i bosanski jezik. Zašto to moramo slušati na televiziji u Federaciji? Je li to vi na velika vrata uvodite srpski jezik u Bosnu? Možete se vi ulizivati srpskim nacionalistima koliko hoćete, ali gaženjem svoga identiteta samo gubite i ponos i ugled i oni koji vas slušaju. Neka vas bude sram i stid za ono što radite i što na najmizerniji način pomažete posrbljavanju Bosne. Kaže Hasan Gradišić, ja moram sad kazati svoj stav ovdje, u Bosni žive Srbi. I u Bosni je ravnopravan i srpski jezik. Zato što Srbi koji žive u Bosni hoće da govore srpskim jezikom. To nije ekavski izgovor, već i ekavski, ali ga oni zovu srpskim jezikom. Prema tome mi poštujemo srpski jezik i tražimo da se poštuje bosanski jezik. Sad ćete vidjeti u nastavku nešto što mene uistinu oduševilo. Kad pišete tako medijima, urednici se napravi da vi niste bitni, šta će on tebi odgovarati, ko si ti. A valjaju odvojiti neko vrijeme da nekom odgovoriš. Hoćemo pohvaliti od srca odgovor koji je poslao Hasanu Gradišiću Boris Šiber. On kaže, poštovani gospodine Gradišić, hvala vam na interesovanju za naš program. U pravu ste za nehotimičnu upotrebu riječi ajmo umjesto hajmo ili hajdemo. Urednica serijala je upozorena i dobila je zadatak da radi sa voditeljicom na ispravkama svih grešaka. Ne slažem se s vama da radimo na posrbljavanju Bosne, mislili ste i Hercegovine, kao ni da se ulizujemo srpskim nacionalistima. Ja sam borac armije RBiH sa maksimalnim brojem dana učešća u odbrani naše domovine, kao i moj pokojni otac, koji je bio general naše armije. Tako da to nikada ne bih dozvolio. Mislim da nema smisla da vam objašnjavam proces proizvodnje emisija koje idu ili se snimaju uživo, kao i nemogućnost reagovanja u tim situacijama, ali vam obećavam da ćemo raditi na ispravkama svih grešaka. Naš narod kaže ko radi taj i griješi. Želim vam svako dobro, s poštovanjem Boris Šiber. Ej mi, Borisu Šiberu, želimo svako dobro i zahvaljujemo mu se u ime gledalaca Deftera Hefte što je ovako lijepo, pristojno pismo napisao i rekao da se takve greške više neće događati. Hajmo sad dalje.